Moi jouen yon application qui ka aider ou. Comme garder qui ka aider ou dans anglais, comment pour saluer un monde, comment pour faire salutation. OK. Nous commençons. Good afternoon. Good afternoon. Bon après-midi. Good morning. Good morning. Bonjour. Good afternoon. Good afternoon. Bon après-midi. Good evening. Good evening. Bonsoir. Good night. Good night. Bonne nuit. Hi. Hi. Hello. 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 Welcome. Welcome. Bienvenue. Nice to meet you. Nice to meet you. Moi content de connaître. Goodbye. Goodbye. Au revoir. See you soon. See you soon. N'a pas bientôt. Take care. Take care. Prends soin de tout. Glad to see you. Glad to see you. I'm content well. How are you? How are you? Comment vous êtes? Hello. Hello, Friend. friend. Bonjour, Samim. Greetings. Quidditch. Salutations. Good day. Good day. Bonjour. See you later. See you later. N'a pas plus tard. Take it easy. Take it easy aussi. Prends soin. What's new? What's new? Ça gagne de nouveau. Good luck. Good luck. Bonne chance. Have a good one. Ah, very good. Passez une bonne journée. Good morning. Good everyone. morning, everyone. Bonjour tout le monde. It's nice to see you. It's nice to see you. Long time no see. Ça fait longtemps. Bah ouais. Et n'a croisé dans une autre vidéo. Bonne journée.